กลั่งจบดาวบางแกนี่ตุมบันแขกลอดเต็งปลเตการเบียงลองกะจิงทูรบากาเบียไคจิงทูรไทรเบลารัดกะจิงทูรฮัลลาซอบางแกองดุงเป็นอันอิเซียกรุ๊ปจัสเมเปอิเซียกรุ๊ปลาอาซามิสอาชอวินิสke pathe atum bangke itum ka chingthor bangke languni hala supensi latum special ason ke hisab enendo itum han non jon si itum akimang bangke article 244 itum article 244 nangke hang bangke laka jak ding club sina hang lo ha meghalaya atum nagaland atum state long le prang man itum ta state changlun bomlo sita itum halaso changlun bom pe ang bong sita itum phamke nangka pe thangpi po bangke lage state news atum bangke lage ha prang benda nangka pangkhre lage do non that kali itum lage ha 86 a movement hot pen ke lage thek long dak lo klar dak lo itum jaka sa movement hot same jaka sa period din hot same itum thek long lo pen pinianta ong dung karbi atum ong dung non bangke la autonomous state phan pulote ladage party system kachitha ka bipil lo anu 380 party system non bangke article 44 amen bangke laganu tin ang ho ade ang chunong sidolo sita la so por ho system la state media to bangke jasme pe state media to bangke itum la so article 244 ya ke mang system itum hanang pangkre dolo lanchot kali latum la isini jasmet pet corruption po amen pen latum jonglor inut bahini aphan kaddo ko ephan kalisra inut bahini aphan latum ingwai po inut bahini aphan latum jong po halaso ingwai pen jong po latum laso ke jong lo polote latum ke pachitha nonson dr tulram rahang cm saraphan bangke la bangke alang phan ke hem chikim det corruption amen pen hem kachikim pu pen amar non bangke arni ani wang la so lam si alang phan ke pachi thang lo da bangke hem kachikim amen pen si alang phan politics pathui lo non la kya kimi alam kali abarim acm lo abarim mp lo alang phan si tame la son thot si non ko son ma dr tuliram phan ke kiwi hala son si hula so hot hala so si tame Karbi Anglong IMP Barim Karbi Anglong ASEAN Barim phan sami alang phan la son thosi alang phan jong lo hala so sita me hala so bangke la son satellite channel bang e kom la sita paper newspaper long arni a cheklo alang phan na corruption amen pen hem chikim det corruption amen pen corruption amen pe alang phan rapara bagan banai det tu pen si alang phan pachit thang men si la so politics men si karbi akhai phan ke claim pi ji asai bangge paklem mune dat si pinian pathurun lo non sitame repeatedly lason si alang non sitame karbi anglong asiam phan non sitame lason si alang tum claim lo alang phan corruption justmet pe specific corruption po amen pensi corruption po amen si hem ki kim polo dak hem ki kim ben da bangke alang phan arni pachithang sita itum chini nai bangke justmet pe tribal ara tum chini ne bangke itum matha parsig ni apolo itum hem kim long leluma dak situm kar junior apolo no kar biang long hem kim lo polote da bangke news atum la state news pen arni news kinang ke paklang pi corruption po lang tha guwahati long hem ki thea biden ma la dak pen la dage lage phan kep hem ke thesi kyong lang guwahati long arni sibang news ke klang doloma lapena ka preka dimlong ni jongje sta capital city guwahati lam sine polo sida guwahati long arni si napta corruption amen pen hem ke the ki kim puke news atum na hok da baklang asami sa khay tum punot da alang tum ang bong alam ke laso alam ke madu phansita me paklang klesita karbiatum aphan non andala hem ki kiamen laso politics pen
corruption of politics pen dark politics ke nang ke pathu laso ke pathe bangke eng ton nei posinili karbilo chale asong banil tum pudun lo pen la state media tum same jasmet pest satellite media tum same la hai politics bangke la lang tum a channel long besame la hai bangke arni news paklang kle te mesani posin nang tum thengno peneli pudun